Hari impanuka zikomeye zizandikwa mu mateka y'u Rwanda zagiye ziba zigahitana umubare munini w'abantu. Ngiye kugaruka ku mpanuka zirindwi zahitanye abantu benshi kurusha izindi mu Rwanda muri iyi myaka 10 ishize. Nkuko bizi byacu ntibitinda, gusa reka maze nkubwire ko nyuma njya gusoza iki kiganiro ndibuze kukubwira igiteranyo cy'umubare w'abantu bose bagiye bitaba Imana bazize impanuka muri buri mwaka uhereye 2018 kuzamuka kugeza 2024 umwaka ku wundi. Ndi Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Kanda subscribe, uduhe like n'igitekerezo cyawe. Ikaze. Iyavuba sinyitindaho kuko iyi twagiye dukurikirana ibyayo hirya no hino, gusa muri make yabaye ku gicamunsi cyo kuwa kabiri tariki 11 ukwezi kwa kabiri 2025. Iyi bisi itwara abagenzi ya kompanyi International yari twaye abantu 53 ubwo yari bakuye mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Musanze, igeza hitwa ku Kirenge mu murenge wa Rusiga mu karere ka Rulindo irenga umuhanda wa kaburimbo. Impanuka yibarangura igwa mu manga y'umusozi muri metero zibarirwa muri 800 uturutse kuri kaburimbo, abagera kuri 20 barapfa. Abakomeretse yitabazwa imodoka zirimo na za ambulance zibajyana mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali birimo na CHUK. Ku mwanya wa kabiri hari impanuka yabaye y'ikamyo ya Howo i Kigali tariki 23 ukwezi kwa 10 2022. Abakoresha imbuga nkoranyambaga nka X yahoze ari Twitter na WhatsApp bashinguwe n'impanuka yabereye ahazwi nko ku Kinamba mu mujyi wa Kigali. Iyi mpanuka y'ikamyo ya Howo yarenze ikiraro cyahazwi nko ku Kinamba igwa munsi y'ikiraro. Yababaje benshi ahanini bitewe nuko mubo yahitanye harimo abana batatu bavindimwe, Sikubwabo Fruit Joseph, Shami Sikubwabo Herve na Sikubwabo Honore Racine. Iyi Howo yari yujuje ibyangombwa byayo byo kujya mu muhanda. Icyakora umushoferi ngo yari yiriwe anywa inzoga nkuko Tandiboyi bari kumwe warokotse iyi mpanuka yabivuze. Uyiriko nawe yacitse ukuboko n'ukuguru. Muri rusange yishe abantu 6 barimo uwari uyitwaye n'abanyamaguru 5. Iyi modoka y'Inshinwa ubusanzwe ipima toni 16 n'ibiro 800 nta kintu kirimo, ikikorera toni 35 ibitumi yigenda yuzuye ibipima toni byibura 50. Igura miliyoni hagati ya 50 na 60 z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba yaratangiye kugira mu Rwanda mu mwaka wa 2016. Ku mwanya wa gatatu hari impanuka y'imodoka yari yikoreye ibiti yabereye ku Kamonyi. Mu gitondo cyo ku itariki 16 ukwezi kwa 2020 imodoka yari yikoreye ibiti yagonze izindi mu muhanda wa Kigali Muhanga. Iyi modoka yo mu bwoko bw'ikamyo ya Mitsubishi Fuso yari yikoreye ibiti yerekeza i Kigali. Impanuka ibigeze mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi. Yacitse feri igonga Toyota Coaster yari itwaye abagenzi igi Rusizi n'indi ya pickup yari mu muntu umwe. Iyi ni impanuka yabaye mu gihe cy'ubukangurambaga bwa Gerayo Amahoro. CIP Sylvestre Twaje Amahoro wari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, icyo gihe yabwiye BBC ko iyo ari yo mpanuka yo mu muhanda yari yitanye ubuzima bw'abantu benshi muri uwo mwaka. Hapfuye abantu 7 hakomereka abagera ku 10. Ku mwanya wa kane hari impanuka yabereye i Karongi ubwo imodoka ya Coaster yibirinduraga ku musozi. Mu gitondo cyo ku itariki 16 ukwezi kwa 7 2019 imodoka itwara abagenzi ya kompanyi yitwa Ugusenga yarenze umuhanda yibirindura ku musozi igwa kure yawo. Yakoreye impanuka mu murenge wa Bwishyura aho yari ivuye Kigali yerekeza mu karere ka Rusizi, bituma abagenzi bari bayirimo bahasiga ubuzima. Ku ikubitiro hahise yitaba Imana bagera ku 8, abandi 17 barakomereka bitewe nuko benshi bari bari muri koma mu bitaro bya Kibuye. Byaje kurangira byemejwe ko yahitanye abantu 11. Iyi modoka yari ku muvuduko mwinshi bituma igwa munsi y'umuhanda nko muri metero 30. Biba ngombwa yuko bitabaza imigozi mu kuyizamurayo. Ku mwanya wa gatanu hari indi mpanuka ikomeye kwa Coaster yabereye i Shyorongi. Ni impanuka yabaye ahagana saa 7 n'igice zo ku itariki 27 ukwezi kwa 5 2017 mu kagari ka Nyamweru murenge wa Kanyinya akarere ka Nyarugenge. Coaster ya societe itwara abagenzi ya Kigali Safari yagonganye na Toyota Hilux ituma umuhanda ku musozi wa Shyorongi irahirima abantu 15 bitaba Imana, abandi barakomereka bikomeye. Abatanga buhamya bari baraho ngaho yabereye bavuze ko iyi Coaster yavaga mu majyaruguru yerekeza mu mujyi wa Kigali yari ifite umuvuduko mwinshi ndetse yataye uruhande rwayo bituma igongana na Toyota Hilux yazamukaga. Coaster yayisigwa munsi y'umuhanda iribirindura ibirandura ku musozi mu ishyamba rya Shyorongi, ariko ntiyagira mu kabande kuko yafashwe n'ibiti n'amabuye biri kuri uyu musozi. Icyo gihe polisi ishami ryayo rishinzwe umutekano mu muhanda yatangaje ko abasize ubuzima muri iyo mpanuka ari 14 barimo abagore 5, abagabo 7 n'abana bato b'abakobwa 2. Abakomeretse bajyanwe mu bitaro bari abantu 8 barimo n'abakomeretse bikomeye 3. Iyo Coaster ihagurutse irimo abantu 28.
Gusa inyandiko zitandukanye z'ubu zigaragaza ko iyi mpanuka yaguyemo abantu 15 aho kuba 14 batangajwe ikimara kuba. Ku mwanya wa karindwi hari impanuka yabereye Kiziguro mu karere ka Gatsibo ahagana saa moya za mu gitondo tariki 22 ukwezi kwa karindwi 2014. Ikiziguro mu karere ka Gatsibo habereye impanuka ikomeye cyane yakozwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Coaster itwara abagenzi yagonganye na taxi minibus. Mu kanya gato ku rubuga rwa Twitter rwa polisi hatangajwe ko 15 aribo bari bamaze gupfa naho 24 aribo bahise bakomereka, barimo 6 bakomeretse bikabije bahita bajyanwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal n'ibya gisirikare Kanombe mu mujyi wa Kigali bajyanwe na kajugujugu. Icyo gihe byabaye ngombwa ko batangira kwasiya imodoka kugira ngo bakuremo abandi bantu. Umushoferi wa Coaster ni umwe mu bahasize ubuzima. Iperereza ry'ibanze polisi yavuze ko ryagaragazaga ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko ukabije n'uburangare, aho umushoferi witwa Sylvain Nsabimana wari utwaye Coaster yararimo kuvugira kuri telefone bimuviramo guta umuhanda agonga minibus yari iturutse mu kindi cyerekezo. Nyuma y'ibi byose dore amakuru meza. Nubwo duherutse kubona impanuka nayiteye ubwoba, impanuka zo mu muhanda zagiye zigabanuka n'abazitakarizamo ubuzima baragabanuka uko imyaka yagiye ikurikirana binyuze mu bukangurambaga bwa polisi n'abayobozi muri rusange. Uko niko bihagaze kugeza ubu dukurikije imibare ya polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Mu mwaka wa 2018 impanuka zo mu muhanda zishe abantu 593, mu gihe 2019 impanuka zo mu muhanda zishe abantu 673, mu gihe 2020 zishe abantu 629, 2021 zica abantu 655, 2022 zishe abantu 687, mu gihe 2023 zishe abantu 555, maze 2024 umwaka ushize zica abantu 350 bonyine. Ku mwanya wa gatandatu hari impanuka ikomeye ya Coaster n'ikamyo yabereye i Musambira Kamonyi hari tariki 19 ukwezi kwa 10 2016 ahagana saa 2 z'ijoro ku muhanda wa Muhanga Kigali. Ugeze mu murenge wa Musambira imodoka y'ikamyo yambaye plaque yo muri Uganda icika feri igonga imodoka ya Toyota Coaster ya Orizo Express yari itwaye abagenzi, abantu 11 bahasiga ubuzima ako kanya. Iyi mpanuka yabereye mu kagari ka Karengera mu murenge wa Musambira. Ishami ryo mu muhanda rya polisi ryatangaje ko ikamyo muri Uganda yavaga muri Tanzania yagwiriye Coaster yavaga i Nyanza ijya Kigali. Usibye abantu 11 bahasize ubuzima, 18 barakomeretse. Imodoka zitwara indembe zajyanye bakomeretse n'abapfuye mu bitaro bya Kabgayi. Ni nangansu bikiye komeza ukurikira ibiganiro bya JT Entertainment. Kanda subscribe, uduhe like, udusigire n'igitekerezo cyawe. Na Jean Didier Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Wakoze cyane.